indaba ezitha nawe futhi anganjiswa uwe ngikhona ngiyakhona ngiyabuya manje kodwa futhi uyabona ngifisa basi labantu okuthiwa ama-influencers ukuthi usizi lo muntu omnyama nezinyembezi zabantu bengakhohlwa ukuthi bayafana nsi nezimpimpe ezazikhona ngesikhathi abantu abamnyama bebulawa. Umehluko phakathi kwabo nalabo abantu ababecindezela abantu abamnyama ngenkathi bebulawa awukho. Badayise ngeimpilo zabantu ngenxa nangegazi labantu ngenxa yokuthi bafuna ukuthi behle okwesikhashana. Injabulo yesikhashana engeke izibalekelele izingane zabo le mali abayiphethe njengamanje ngeke zize zithi ngeke isiza. Singayishayela ihlombe lento bafowethu singayikhuluma ngoba sesithanda ukukhuluma kodwa yona imiphumela yayo ibhlungu. Usizi lo muntu omnyama liselikhulu kakhulu. Thina esisebenzayo siyazi ukuthi isithexwa malini. Esibuye singayibona leyo tax leyo ukuthi yenzani. Ayisowisho mina ukwethiwa khona ugovernment ongashaya umthetho ukuthi ifune izingane i-tax yakhe izothathwa ihambe iyofundisa izingane zakho ezikoleni ezibizayo nazo ifana nezingane ezigwili yenze lokho nalokho okubalekile ezimpilweni zomndeni wakho. Rather than ukuthi le mali siyithathe siyikhokhela abantu abayixhaphaza ngalolu hlobo. Kumanje izimoto zomasipala ithwele amabhokisi okuvotisa awuzazi ziyaphi nawo. Zihlanganaphi? Yabo. Kuningi nje angidedeli ibandla bafowethu lonke nondaba ezitho ukhona phakathi kwethu. Kodwa nje ngifisa nasi bafowethu ukuthi hambani niyovota. Nihambe niyovota. Kodwa ungakhohlwa ukuthi awusebenzi, ungakhohlwa ukuthi umholo wakho uphelela ekudleni. Ungakhohlwa ukuthi sike saba nencindezi webha uhulumeni ezithathela izinqumo ngeimpilo zethu singanayo into esizoyisho. Ungakhohlwa ukuthi lo hulumeni esinayo yilo hulumeni othi ngimase show into kuthiwa siyamthobela uyena okwazi ukuba indoda. Ngoba wakwazi ukusifaka izimfonyo singafuni. Wasiphoqa washaya. Saphenduka abantu abayizigqile ezweni labo. Salandelwa amasosha aholelwa yithi ngemali yethentela ukuthi awashaya. Kwalandwa amaphoyisa ukuthi awashaya. Ukuze kuzokwenzeka into efuna uyena. Saphinde saphila kabuhlungu. Yabona. Kwachithwa ukudla kwabantu. Inkomo njengoba inkomo ila ko 15-18,000 yalahlwa phansi inyama yabo. Ngoba kuthiwa iCovid. Namhlanje lokho ningakukhohlwa. Ningakukhohlwa ukuthi wena unalizwe emzini kababa wakho ngenxa yalo hulumeni okhona. Awunayo indlela ukuthi udiscipline yakhe ingane ngenxa lo hulumeni okhona. Kodwa ngoba bafowethu sesavota ngenxa yokuthi and enye into okufanele siyilungise bafela niyeke ukuzokhankasa masikhuluma ngezinto ezithinta isizwe. Ake nime ngokukhankasa. Ake sikhulumeni ngezinto ezisilimazayo la. I-ANC yona singayifuni kodwa yekani ukuthi manithola ithuba nizokwenza ngathi nizokwenza kangcono ngoba nani ngeke nenze kangcono. Nani nifuna ukuthi nizoyicebisa kanye nalabantu laba. Abanye basuka ngapha bagijimela ukuzodla ngapha. Abanye bayipayi kwayibona uyibona abaphindisela indaba emuva lapha ukuthi ANC ingaphuma. Ake nimeni kancane bafethu ukuzokhankasa la. Sikhuluma ngobuhlungu bomuntu omnyama esibhekene nabo. Sibhlungu thina. Thina sidli nge-ANC lokhu sabakhona ngimngaka ngaze ngidle lutho nge-ANC mina. Ayikho into engingayithola nje nge-ANC mina. Ngaphandle kokusebenza kanzima usuku nosuku. Iyona into esiyitholile imali yami namandla ami negazi lami iyona into esiyibhenefithile kimi leyo. Kuma nje ingane kaNSFAS ayizitholile imali. Ezinye ilimele ezinye seyishonile zilwela imali. Ayinawo ngisho indawo yokulala kumanje. Lo hulumeni lona wathi obhizi ochitha amabhasi lonke izwe leli. Kodwa khona abantu abanganayo imali yokulala bedlile namhlanje. Kunabantu abangakwazi ukukhokha ezikoleni namhlanje. Kona ni business statement isitshela ngokuthi ANC yani leyo. Yani siye kancane ngeindaba zepolitiki. Asikhulumeni ngento ehlukumeza umuntu omnyama. Sambe siyovota noma ungavotela iphi inhlangano as long as ingayona iANC. That is what is important to us. Bonke siphinde sibingelele bonke abantu ngokwezigaba zabo. Nakuyo yonke inqolobane ekhona lapha nabakusingathile nabakubungazile. Sithi isandla sedlula ikhanda kwanda kwaleyo mthakathi.
ngingabayishelani onontanda kubuka esinabo lapha namaxoki akhona la abayishaya phambili beyishaya nangemumva nabo ngiyababingelela abanhliziyo yombi nabanenhliziyo ezinhle sithi isandla sedlula ekhanda okwanda kwaleyo umthakathi ngiyathemba usuku libe luhle kusukela liqala lize lizofika manje ngizoba mfishane wena wendlovu ngoba ngiseyinkalweni kanti nalento ekuthiwa amadatha into engekho lapha yikho ngikude kakhulu nasekhaya ingazi inqamuke into engizofisa ukuthi abantu ngibatshele yona manje mhlawumbe izobasiza futhi ngeke izibasize inakho kokuqala inhlangano kaKhongolose nezinye inhlangano abanikazi bazo bayazazi inhlangano kaKhongolose abantu abayixhasa ngemali kwakungabacindezeli bethu angiphinde futhi inhlangano kaKhongolose le ekhona njengamanje abaxhasi bayo abayinikeza imali kwakungabacindezeli bethu abelungu base Stellenbosch ama Oppenheimers Johann Rupert ngingabala ngithini na ningakukhohlwa lokho ukuthi abaxhasi bakaKhongolose abantu ababethatha izinto zethu lezi ezayimbiwa phansi abantu abebesishaya ubusuku nemini abantu akade besihlukumeza besihlukanisa phakathi sixabane sodwa yibo laba namhlanje abanikeza imali amaqembu athize ikakhulukazi leli kaKhongolose ningakukhohlwa lokho noma bekuthiwa iqembu lithanda kangakanani ukukhumbula ukuthi limile nje namhlanje limiswe yibo abacindezile abantu ababesicindezela ngathi ngelinye ilanga abantu ababephethe umnotho ngo1888 kuseyibo namhlanje ku2024 abasaphethe umnotho walapha eSouth Africa wenzeka kanjani nalokho ngaphinde ngabuza ngathi mina ilahle lichitheke izwe lonke kusukela eMpumalanga uze uyofika kwaZulu mawuphuma eMpumalanga uze koEmelo uze koNewcastle uze koDanti Danhauser ushone koHlobane ushone koMtuba ilahle ligcwele yonke leyo ndawo leyo kodwa akekho noyedwa umuntu omnyama okuthiwa umnikazi welokhuzane wemayini ngaphandle kwalezi iphuphuko ezibekwe phambili ezazi isingisi ngoba ngiyalinyanya lolulimi lweziphuphuko ngoba yilona lolu lusithengisa ngabantu nina bendlovu ningakukhohlwa lokho ukuthi thina singabantu abamnyama lapha ezweni lakithi inkululeko asikaze saba nayo inkululeko esaba nayo ukuthi siboshe nabelungu sithenge ukudla nabelungu singene etolo la ngena khona abelungu namhlanje sibabona nsuku zatshala bahlezi beqhele eduze kwethu mangabe abantu bake baphile eGoli ngaphambilini bayazi ukuthi iGoli laligcwele ngabantu abamhlophe namhlanje uze umthola umlungu eGoli baphumile basekho ngoba bayamazi ukuthi umuntu omnyama kafuneki ukuthi abeseduze kwabo ngifisa ukuthi abantu bakithi bengakukhohlwa konke lokho mangabe beyathatha ivoti labo bayovota nakho kokunye upresident uthe uzokhuphula ama350 waphinde wathi uzokwenza amathuba emisebenzi asibukeni ke lento lena awukwazi ukuthi uthi uzoncephezela abantu ngo20 rand lo ka350 bese uthi uzovula amathuba emisebenzi kanti isizathu sokuthi ubanikeze u350 ngoba ngithi amathuba emisebenzi awekho manje mangabe uzovula amathuba emisebenzi kusasa sikuphi isizathu sokuthi ubanikeze u350 uphinde uyengeze ngaphambili aniboni ngani ukuthi sizokwenziwa imkhuvu lapha ezweni lakithi siphila udlalwa ngathi siphila sibhekile kodwa ngenxa ukuthi kunabantu abathanda izinhlangano ukudlula imizimba yabo nokudlula imindeni yabo ingakho namhlanje mangabe sikhala ngokuthi iqembu elikhona njengamanje lifana namaguvu ezinja amadle kwavuma uyayazi inja mangabe idla besiyahonga kodwa ihongela ukudla engakuzingelanga iphiwe phi ayifuni lezi ezinye izinja zidle siphethwe yiwo kwamadla kwavuma lamadla kwavuma into ebuhlungu ukuthi afana nami nawe amnyama njengathi aswaboni mangabeza kodwa afika ahlale nathi phakathi kwethu mangabe flathela inkulumo ekade ikhuluma mangabe sibhekile ayifani nale ayikhulumayo mangabe seflathela umuntu omnyama kulelizwe lakithi akayitholi inkululeko ukuba inkululeko sinayo ngaba sikho lapha esikhona namanje ngaba sikhuluma lezi indaba esizikhulumayo ngabo odokotela
baqhashiwe bayasebenza namhlanje bangakanani odokotela abangasebenza eSouth Africa bangakanani odokotela abaphumayo bofunda kuyocuba bangakanani abodokotela abalapha neVets abagraduateile kodwa abayithola imisebenzi abanayo imisebenzi isizathu yini na ngaphinde futhi Lembede mhlawumbe uzokhumbula ngathi ngelinye ilanga izinto ezimbiwa phansi la eSouth Africa noma umnotho la eSouth Africa ophumayo la eSouth Africa ubalelwa ezingeni eluku 124.96 billion dollars uya emazweni angaphandle ko western countries angithi njengoba uphuma lo mnotho ongaka uphuma kanjani abantu bengenayo imisebenzi kanti yini kuqanjwa manga kuthiwa imisebenzi kayikho ivalwe ngamabongo imisebenzi ngoba kufanele ukuthi sibe abantu abakhongozayo ngoba nikhumbula ukuthi mangabe ufuna ukuthi abantu ubalawule fanele ukuthi ubancishe into ethize thina ke lapha sincisha ukudla sancisha imisebenzi uyazi ukuthi umuntu olambile ngaso sonke isikhathi ucabanga ngesisu akacabanga ngengqondo ingakho ke namhlanje sijabulela o350 into ekufanele ngabe asijabuleli into ekufanele ngabe sithuka izanya mangabe kuthiwa sonikwa yona sibuza ukuthi nisithatha kanjani njoba sinosinika imali lena njenganini kube khona umuntu ondla umndeni wakhe ngo350 njenganini kube khona umuntu oganwayo ngo350 njenganini kube khona umuntu owakha umuzi wakhe ngo350 namhlanje sizwa amagama athi nina anikho grateful anibongi uhulumeni uyaninika imali yokuthi niyiphilise uyazama lapha amanga la akhulunywayo imayini la eSouth Africa namhlanje akaze vala imayini yegolide isekhona amamayini olokhuzana wazo zonke izinto ezimbiwa phansi la eSouth Africa zonke wonke ama minerals akhona ayikho neyo imayini esavaliwe ngaphandle kwamamayini abantu abenza icorruption khona abangalandelela mhlawumbe ilokhuzana izinto ze-safety noma izinto zokuphepha kodwa amamayini akhona njengamanje wonke ayasebenza loyo mnotho ushonaphi angithi yiwo ke lo mnotho engubalayo ukuthi iSouth Africa ingamanye amazwe anemali eningi kakhulu nikhumbula ukuthi njoba ngithi mina iSouth Africa ikhipha umnotho obalelwa kulokhuzana ku124.9 billion dollars number 1 la eAfrica ilandelwa yiNigeria ngemuva abantu sebengayibhekela ukuthi lento engiyikhulumayo ngikhuluma iqiniso noma ngidlala ngawo kodwa lokho engikushoyo ngifanele ukuthi abantu bekufaka emakhanda asisukuthatha sithande inhlangano ngenhliziyo ngoba sinje namhlanje ingenxa yelokhuzana yeinhlangano ukuthi siyayinikela size sidele nathi sidele nekusasa lethu sidele nekusasa lezingane zethu asibuye lapha Lembede sibuza ukuthi bangakanani abantu abangasebenzi lapha eSouth Africa namhlanje abangekho ngaphansi kweyouth iyouth yona ke abantu abasha kuthiwa abasebenzi namhlanje bangakanani la eSouth Africa wenziwa yini lokho ukuthi abantu izwe linomnotho omningi kangaka sibe nalenkinga esinayo lapha eSouth Africa kwenziwa yini ilokhuzana ipower ikithi ezandleni kodwa thina akasiboni amandla kithi ezandleni kodwa thina akasiboni ingakho namhlanje kuzoba khona abantu abathukanayo bethukanela izinhlangano kube khona abantu beqembu leANC abazothuka ngoba bengafuni ukulalela izikhalo siyakhala thina asitholi lutho kuANC ayikho into esitholayo akukho nokukodwa engathi ngiyakhomba mina engikwaziyo okwenziwa iANC emndenini wakithi noma kubantu bakithi noma kula ngiqhamuka ngakhona into engiyaziyo ukuthi sihlezi sikhala njalo sikhala ngekhwela ngaso sonke isikhathi kodwa akekho noyedwa umuntu osilalelayo futhi akekho noyedwa umuntu ofuna ukusizwa iqiniso lithi imingaki iminyaka ukhongolosa aphatha namhlanje sisakhuluma igama elilodwa namhlanje sisacula ingoma eyodwa ukuthi kasikhululeke lapha ezweni lakithi mangaba abantu becabanga ukuthi sikhululekile bayadlala sengivala nina bendlovena amandla nikhumbula ukuthi nancwaba izihlobo zenu zivalwe ngoplastic ngento eyenziwa ngamabomu nikhumbule futhi ukuthi nathi seningcwabile kwathiwa ningcwabe isidumbu engasisona sikhipheni nifake isinye akekho noyedwa wakwahulumeni wakwabuya wazokhuluma naleyo mndini leyo ngesikhathi senza imisebenzi
esase sisilibekile usuku ukuthi ngesikhathi esithize sokwenza umsebenzi bafika bakwaZidlodlo sigaxa amabhande bafika bachitha imqombothi bafike bangena endlini zangasehla izindlu esimhlonipha kakhulu thina lapha bangena endlini zangasehla bachitha utshwala bachitha amabhodwe enyama eyiphekiwe inkomo ezihlatshiwe izimbuzi ezihlatshiwe bangena phakathi esibayeni bephethe izinkafula kufa bakhahlela kwasana namhlanje ekhona yedwa umuntu wakwaHulumeni noma umuntu waseqembini kaKhongolose wakwavela wazokhuluma ngalokho ukuthi sinje namhlanje ingoba sathunazwa uHulumeni sidukela imiqondo nje kanje namhlanje nibabona abantu engazathi abazi ukuthi fanele benzeni ingoba uHulumeni udlale ngathi kakhulu kodwa abantu namhlanje abakuboni lokho kanti thina sovuka nini emaqandeni sophapha manini senze izinto ngelinye ilanga esokwazi ukuthi siyikhombe ukuze sisokwazi ukuthi silisane nalobu bugebengu loba bukhona kwafakwa imali ekuthiwa u500 billion namhlanje asazi leyo mali yaphelela uMEC of Health ebathu bandile masuku wantshontsha imali ebalela ngaphezulu ka100 million wathenga indlu ka11 million namhlanje sisalindile ukuthi ushushiswa nini njoba akhishwe esikhundleni umkhize yena kwenzakalani ngale mali lena ayithathe ama PPE nabo bonke abantu ababebandakanya lapho namhlanje akukhulunywa lutho kanti thina singobani laphezulu lakithi sifana neinkomishi noma sifana nefurniture mangabe kufanele sisuke la sosuswa mangabe kufanele singasuki sizohlala singasuki sivalwe imilomo ngenkani mangabe sikhuluma sisatshiswe abantu bakithi abaphaphame benza iqiniso siphume kuloluta ke sikulo namhlanje ngoba fowethu kusasa ilanga lokuthi siyikhulule kulamaketango esaboshwa ngawo thina la eSouth Africa sikaze sikhululeke asikho financial free ilokhuzana financial freedom asinayo la eSouth Africa bambalwa abantu abadla kahle iqiniso asilikhulume njoba linjalo abantu abangasabi ukumela iqiniso noma bekuthiwa uzobulawa alikhulume iqiniso ngoba izingane zakhe kusasa izona ezophila ngaphansi kwaleli iqiniso alikhulumile yena lapha namhlanje webafu ngiyathokoza nabendlovu namanje kukhalwa ngama-influencers abulala izwe ngenxa yemali